afoyo kita tin wacho kede an ya giluono kot kwento bira won koma deg mumia pachwa tiju chake maber ang'eyo men ni bitum mo gi cham maber pien watiki gen ka watiyo ki lwak achiel to bitum maber madonyo office ano jamu mokene ki office tie ma ber tutwal about community kar chala dit lobo bino bara lege mo bino bara lege o chekene bichono jo mokene makar mo jongo nego gi wel michiling milion abich ki jo makar mo jongo wano gi bi miyo milion achiel bot gi eno kata awuot kin gang ano lo kutie bot community ni wan kar cha wawinjo ni la dit lobo cheke ni miyo chane ni do ento an madonyo fod adonyo office pang'eyo cheke en no tutwal en ka wo kin gang che community atuombe ki lok mobed kitien ana no gang ma teko time bot gini teko ma gin tiye pien no girwenyo ng'at ma diet ki gang chan malo tini tika neno ne jami ma itino tika neno ne ki gang tie ma lit pien no won gang peke chi lega na no tiene ka gwok mu chike ma ka chike tie wan ma chalo tala mir wa lub kore wa ka kiramo mieno wa ko kony community pien bot wa yo miyo pachwa peka ma wan dit ke tutwale kar mu jong ma binu yel wa kar duchu peka ma wa dit kere en liech ma binu chamo cham pa dana weng ma gi ak ki defu eno peka ma dong ma wan tiye ma ka yineno miyo pachwa kare en ni kech tie ma tek adada kech ma tie ma tek ke lube ma chal jame e guni kare wa kwan ki botwa no pe be pien gini miero ki wel ke buk ki tini gi liech binu chamo pol jame e guni go pare ma chalo no jem pare ma chalo la yera tek no tie marach madong dite lo ene jo makar mo jong ruonyo kogi owano gi kinene family e guni jame tie marach mo bane gi bot gi ene chao kene dong kar mo jong wano kwany wa diango cher kere o negi kwany wa diango no cher kere chelo do dong ki chwe chuny mata da man lega na tiene ga mente o legu ni ka twere me kony bot community ma kitene gang ma kitene ana foyo mada afoyo matek jo duchu mage tika winywa ki kube makeman niya Dennis Komakech meya manyian malai Muru Town Council wadonyo tela tika ward maber odwoko bene foj borward la chwech foyo tela roma malo ki wan jo mokene mawatika kupe level mo ken Dino district Cherry Town Council ki sub counties mokene ni wen area ma mega la piny madano tika o kere pora machalo won kom meka bedo mokene kwako security manu anaromo gamo ne agamo makaro kero na tugu chera nyim yen wati borderline John adilo bedo ka cheke kar campaign awajo ni jo ma kinego gi bimi na chente milion abich ki jo ma kiwano gi milion achiel ento chawani cheke yon ni food peki kero tich so oweko pol dano gi tikila peny buchaka wene ento chan ti matek maka ineno ng'ato moene dong kok ni en gem motime kar mochar ng'iche kelo rem e wich mobala wakia metiji kare wa chawani kero gimo maber twal mitimo ng'omo no me gitim madonga pe un wigi umogo ni gena dirlo cheka yene bitich chipe man bena twal machalo kwach bot unu tela mamalo duana romo o bot la dirlo kuneni ker tich dok ka gikero peke ye dana yera timo ko kalare mugo ba ko mo ke kan be peke yu achel nyumone ko gero piti mayot wachulo kwanti matek maraj kumbe cheng tika rieny fudo tie bene borderline romo cher furo lie bidok binu balo jami mai furo ko sudan tiki luoro there is that panic chedo mo kelo en machalo kwaj bolu tele malo bot gamenta wa ni wanen ken me kelo logo wa ikabiro mano kuch tie kilonyo kier ma kombete dong waya ni middle country nyo middle income status pera ta ada na ye ngo ma romo wachne pichawani foyo pwede tika bako doga kuna bako doga me lobo ko lok
ma bedo ka loko kany mo bedo koma chalo interview piana ti won kompa wigi komi do tua gamete mi Uganda mala dit wi bedo la dit lobo His Excellency President of the Republic of Uganda Yoweri Kaguta Museveni ki your cabinet people walego to twal ni chike ma unu bedo ka chike ni upore ni this time round kwido karo ka loke ni tie lok mi ada chike timbe kinene compensation ma ka chike ni ke bichulo jo ma kor mo jo ne ko ge wel mi miliona bich jo mu no ret wel mi miliona chen jo ma kor mo jo kwalo diegi ki bidwa ko diegi wel die ma ka kwalo ka loke en ni tie da ana lego ni ki yegi ni en merotime pingo wan wa logo loke ni ikin gang bot community luak magin beno bolu kwi gi penye wata twal wan no tela mo chokke gi wa beru ket gi chawa duchu gi penye wata twal wege kine tich beru tek ikine gam lok bene beru tek pien ka loka don ki logo record be don ke filing ki chwala ko wan dong mau ti te der do ba en trusting to tela ma ti nyim aye dok gi raw ara lig lokeni gi raw gam lokeni ma be ma ka wan chi ana pe ki lok mo mo kene pien lok en actually beru wachi a kind of reputation lok mana beru ka lok de ko be en gang mer ki lok ne ke choko data chi dong gi ling ko be ku che data gi mo ma ka timi ye be pe ki dong ka community logo ba ma chalo de concern ishike en ngate be pu waja ne ke shike o be shike ma gamen ta ma ni gini ka te dat program en ka dong ke wache dan chi gi mo ke wache dong pe ke lobo pe ke tiye obviously lok ma ke lok dok ma konye mo be ne pe ara mi kwiye do be ma ra chalo ka ra ti campaign ma no be no o bala wa kwi o bala lok no bala wa kwi ga jo mu ken ku no ngato be ti innocent ere amer pono pien ka lok ki logo chi ke ti kita la dit muoji ulogo kere yumia pachua 2023 ulogo chi utiyo ga ye weko dano beno bedo ka teno yit gini lok mo kene mak gameto logo ni beno biti ye yana poe mada pien chike ka muoji mu chike ni ukelo upoko dano poyo ukonyo bene dano kere ga bedi dong pero mo recovering jo muto si atawni ana pe loko mo ko chike eno kelo ngoya gago ke miyo di mi ariyo ka tiara bir wi angwen die ni bura mo kene ke miyo bot jo makor mo jo ne ko ke bura mo kene ke miyo bot jo makor mo jo kwalo die within the short period of time no geno chi waja ni from ni de piare wi abu ngwen mi duma ariyo giko ni da pa mi duma dek si die en ke kelo jo mo ruenyo die gi tekar edudi ki ko ke me ne gi die gi men ye lok bana ge ko mojen eno utime mwaka me utime 2023 24 opo won kom poe mata